Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Kumvikana rero tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozaho ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi, ndetse mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ari kimwe mu bihugu bishobora kuza kwikanga bihuye n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Nagira ngo rero ibi bintu muze gutuza neza, cyangwa se muze kwicara mutere agatebe tubyinjiranemo, mbabwire buryo ki noneho ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura, ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira nuko no bagikomeje kudeployinga cya kigo cya gisirikare cya Mbandaka nababwiraga kirimo ibihumbi bigera kuri bitandatu, bamaze nabo rwose kuba babuhereza hariya mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero birumvikana ni urugamba, ariko bisi ibyo tuje gutera hagati kuko murabizi ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo turi bwinjire muri RDC turabivuga, mu mbabarire twanze dusuza abantu badukurikira bari hirya no hino mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo muri rusange. Turabasuhuza rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Mulangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu makuru agiye atandukanye, by'umwihariko tubasanga hano rwose mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga hitwa Gitega. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko muri rusange. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, ariko kandi bari mu gihugu cya Tanzania, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari Zimbabwe, Zambia. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, ni benshi cyane badukurikira, ni benshi cyane badukurikira, kuko no ku mugabane w'Uburayi hari imibare myinshi. Tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora ni Canada, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, hose baradukurikira. Tubaye ikaze muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ndagira ngo rero mbabwire nti mutere agatebe, iki kiganiro tugikoze rwose mu masaha y'akazuba kameze ukuntu. Murabona yuko rwose icyitwa izuba ryo rimeze nabi, ariko ntabwo riri butubuze rwose kuvuga aya makuru, cyangwa se gutambutsa aya makuru muri rusange. Munyemerere rero babwire yuko tugiye gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura tukareba uko situation ihagaze, nyuma yuko rwose birimo biragenda bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane, kubera CNDD FDD irimo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu byayo ibishyire ku murongo. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri ibi bice byano za Gitega, turebere hamwe icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD. Ejo bundi ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga iby'uwitwa Ernesto, mbabwira yuko uyu ari umwe mu bantu bashobora kuza guhagama uwitwa General Neva. Hari byinshi yatangaje rero muri ano masaha mu gitondo, ariko tubimenya mu masaha yigiye imbere twamaze kubaha amakuru, ariko turavuga tuti nyamuneka turaza kugaruka mu masaha yo ku gicamunsi ibi bintu tubibabwira. Ubwo rero rwose turaje tubibagezeho. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, by'umwihariko hadeployinzwe abasirikare, hoherezwa abasirikare. Ngira ngo mu kanya gato nibwo naganiraga na Drone imbwira ati bwana Moses, nabonye abasirikare benshi rwose aboherezwa, barimo barakora amapatrouille mu masaha y'ijoro, ubwoba ni bwose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nanababwira yuko ibyo uwitwa General Neva arimo aratangaza ari bimwe mu bintu twamaze kumenya yuko bishobora kuza kumukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Ngira ngo arimo aratangaza byinshi bigiye bitandukanye, navuga yuko atari byiza habe na gato. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, byaba aba ba Eleverion Ndikuryo, byaba abitwa ba Agatoni Rwasa, ibyo barimo baratangaza. Benshi bata amatora y'abadepite yaribwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5, turinjira mu ntambara zigiye zitandukanye hano muri RDC, tubabwira uko situation ihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane neza 5 kuri 5. Twirukanse cyane rero, reka duhite duhera muri aba badede, nahoze rwose mbona umuriro wabo ukomeje kugenda n'ubundi ucanwa. Ngira ngo tumaze iminsi dukurikira amatora y'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amatora bivugwa yuko yaje kwibwa. Aya matora rero nyuma yuko abaye arimo aragenda agarukwaho n'abanyapolitiki bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi,
nahoze mbona abitwa ba Agathon Rwasa hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abitwa ba General Prime Niyongabo hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi byaba uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutazira ndakugarika mu minsi yashize wanateye umugongo igihugu cy'u Burundi, nahoze mbona hari ibyo arimo aratangaza. Ibi byose rero turimo turagerageza kubishyira ku munzani tukabona ni bimwe mu bintu bishobora kuza kuba rwose byagira nabi igihugu cy'u Burundi, kuko abenshi baragaruka kuri aya matora bakavuga ko aya matora yagaragayemo uburiganya, bakavuga yuko aya matora yibwe kandi akibwa ku buryo navuga yuko bugaragara muri rusange. Ubwo rero nk'ubu mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nsoma X witwa Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo yari arimo avuga byinshi, ariko mu byo yavugaga akanagaruka ku kuntu igihugu cy'u Burundi ari igihugu kiri ahantu habi, ari igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu navuga yuko kirimo kiragenda gihura n'ibintu ni byinshi cyane turi bugende dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ngira ngo abaturage batuye muri Komine Mujejuru ku mugoroba w'ejo nibwo navuganaga n'umuturage umwe arimo ambwira ati uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ndetse cyangwa se iminsi yigira imbere, ari nako amatora yegereza mu gihugu cy'u Burundi, batora abadepite twitegura gutora umukuru w'igihugu, niko ibintu bikomeje kugenda bizamba kuri rusange. Ubwo rero ibyo byose iyo bishyize mu gatebo ugapfundikira ugashyira ku ijanisha, n'ubundi usanga politike y'igihugu cy'u Burundi ari politike ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ariko ibi ngibi bikaba bishobora kuza gushingira ku bintu tumaze iminsi tubona abitwa ba General Prime Niyongabo bashaka gukimbizwa, tukabona aba bagabo Ndakugarika bakimbizwa, uyu bakunze kwita Gervas Ndirakobuca ariko batazira Ndakugarika, ngira ngo murabizi ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose birasa nkaho bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko abanyapolitike barimo baratera umugongo igihugu cy'u Burundi nibo bari kugaruka inyuma bagashaka kongera kuba bakora ibitendo muri rusange. Reka yenda iyi ngingo tuyiveho duhite twikomereza, ntababwiye ati ni amakuru menshi turi bugende dukomozaho, reka iyi ngingo tuyiveho duhite dukomereza tugaruke gato ku kijyanye n'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, tugaruke gato ku kijyanye n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye ubona ko zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zitajyanwa mu bice birimo biraberamo saga cyangwa se birimo biraberamo intambara. Urokotse ibiri kubera hano ku mupaka y'u Burundi ndetse na Congo muri iki gice cya Uvira ari kuza yiruhutsa. Ibi byose rero iyo ubishyize mu gatebo n'ubundi ubona ari bimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza kugumya koreka igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka yena tuve kuri ibi tugaruke gato hano muri Kibira. Ni Kibira imaze igihe itorezwamo katanyamaza ba FDLR, ni Kibira imaze igihe itorezwamo icyitwa Wazalendo zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi ugasanga bavanze n'imbonerakure. Ubu tuvugana rero inkuba imaze iminsi idakubita, ubundi twajyaga tukumva tukajya kumva ngo inkuba irakubise, inkuba yapfa yakubita hagakugira abagera kuri 30, inkuba yakubita tukajya kumva 100 barapfuye, inkuba yakubita tukajya kumva 200 barapfuye. Ariko ibyo n'ubundi twaje gupereza dusanga izi si inkuba ziba zikubita, ahubwo dusanga n'ubundi za katanyamaza aba FDLR zagiye hariya mu gihugu cy'u Burundi zikaba zimazeho imyaka itari mike. Ubundi uwitwa General Neva acyohereza abasirikare hano za Bwiza, mu misozi hano za Bwiza ndetse n'aha za Muremure muri ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo n'ubundi n'izi FDLR noneho mu buryo bweruye zatangiye gukorana n'icyitwa igihugu cy'u Burundi, noneho zitangira gukorana n'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo rero izo kuba zinakubita amakuru dufite nuko ibyo byose n'ubundi biba byakozwe n'izi Red Tabara. Ngira ngo maze igihe ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidafite umutekano, ni igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, ni igihugu gihora gifite ubwoba bwinshi cyane yuko gishobora kwatakwa. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize uwitwa General Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yaratangaje aravuga ati Kigali si ku ruciye mu Kirundo. Ngira ngo ibyo yashatse kuvuga murabizi, ariko nkeka yuko nyuma y'aya magambo yabonye icyitwa isomo.
yabonye icyitwa isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ikijyanye n'intambara cyo kirimo kiratutumba, ariko by'umwihariko ni ku gice cy'igihugu cy'u Burundi, ni kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato gashize nibwo naganiraga n'umusesenguzi ubikurikiranira hafi ukurikira ibibera mu gihugu cy'u Burundi, ambwira ati uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi gifite imyaka ibiri, ariko muri iyo myaka ibiri ambwira ati by'umwihariko wabara umwe n'amezi atandatu hatari haba musaga. Arambwira ati iki gihugu kirabura imyaka ibiri kugira ngo kigire amatora y'umukuru w'igihugu. Ni igihugu kugeza amagingo aya muri ino myaka ibiri kibura mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri cyangwa mu mezi atatu tubona hashobora kuba habamo saga zigera kuri ebyiri. Ibyo bintu byose rero yabishyira mu ijanisha akahita yemeza ko by'umwihariko byibura igihugu cy'u Burundi kigomba kugera mu mwaka w'ibihumbi 2026 andi mezi atandatu azakurikira niyo mezi y'agahenge, andi azaba arimo saga. Yambwiye buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kiri mu manegeka. Ibi bintu koko mbirebye mbishyize ku munzani mbona nibyo. Impamvu ni iyihe? Dore intare za Sarambwe zirimo ubu tuvugana ziragira amajanja umujyi wa Uvira. Uhagaze mu mujyi wa Uvira urashe Bujumbura n'ako kanya tuzi ko abarwanya ubutegetsi bw'i Burundi bose bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere byafashije leta ya Kongo kurwanya intare za Sarambwe. Amakuru rero akemeza ko mu gihe n'ubundi nazo zaba zirimo zakontorora uyu mujyi wa Uvira ku birometero bike winjira mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, ariko bitanyuze mu za Sarambwe ahubwo bigaca muri Red Tabara. Ngira ngo mwarabyumvisha bitwa ba Ingoma bajya bavuga yuko uko byagenda kose umuntu iyo akomanze umukingurira, ariko nawe wakomanga akagukingurira, n'ubundi ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo huguha. Ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ati huguha. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose urakubita ku ijanisha ugasanga n'ubundi uko byagenda kose ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, reka yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke mu bice by'imijyi, njye kuko nibyo nkunze kwibandaho. Kiriya gihugu ni igihugu ushobora ureba ukibaza se ubundi iki gihugu gifite umutekano, kandi koko wabireba ukabona nta mutekano gifite. Ni igihugu udashobora kumva haciyeho ukwezi polisi zitazasubiranamo. Tujya kumva tukajya kumva mu mujyi wa Bujumbura ati polisi zasubiranyemo, tukajya kumva ati Gitega habaye saga, tukajya kumva inama zabaye ariko ntizarangira. Ibyo byose rero ugasanga nyine bikunze kuba mu gihugu kidafite organize, kidafite indangagaciro, kidafite ubuyobozi bwiza, kuko n'ubundi benshi bari mu buhungiro bavuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu navuga yuko cyapromotse niko nabivuga, kuko bavuga yuko ari igihugu kidaha agaciro umuntu, kuko iyo aba kimuha agaciro deje ubu tuvugana umutekano wakabaye ari wose, tutumva ati mu bice ibi n'ibi, tutumva ngo inzara, ngira ngo mumaze iminsi mwumva n'iby'ibitoro noneho byiyongereyeho, kavuga bati witwa General Neva we n'umugore we ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, esansi barafata bakabika bakashyira mu mamodoka zabo n'aho bashaka. Igihugu cy'u Burundi cyabuze ama esansi, murabizi igihe kirekire igitoro cyavugije ku buryo imodoka wasangaga nk'ubu zitonze kuva nka Nyabugogo kurenga Shyorongi zose zitegereje sitasiyo imwe kugira ngo ize kuziha esansi cyangwa se igitoro. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nyine iyo ushyize mu ijanisha ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga bituma abaturage batumva neza uwitwa General Neva, batamwumva neza rwose, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara ni uko kugeza amagingo aya mu bice by'ahitwa za Kirundo naho rwose bakomeje kugenda CNDD-FDD
ihadiployinga abasirikare cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyadiployinga abasirikare ku itegeko rikomeje guturuka ibukuru kwa General Prime Niyongabo. Ibi byose ni mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe ikijyanye umutekano bawushyire ku murongo, by'umwihariko ba making sure neza yuko umuturage afite umutekano. Nanone hari andi makuru yakomeje kugenda ngeraho agaragaza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi ari bamwe mu bashobora kuba bakora buri kimwe cyose gishoboka bakanamutera kudeta. Ibyo byose rero washyira ku munzani ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire dusoreze ahangaha, ubwo andi makuru ni mu kanya gato kari buze. Reka mbashimire, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu bo muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'iyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira icyo zikoze muri Congo ariko ntihagire icyo zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero ni cyo twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya Nkurunzi Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe Abanyafurika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Congo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Congo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega. Niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye, ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo
iyija gupfa, y'inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntavyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku vyomushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita kw'iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cane cane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidere, ideologie ethnique. Ivyo navyo vyatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo co guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politique serare de mentire, begenyeza ibinyoma byose vy'ukwerekana yuko u Rwanda arirwo rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya ivy'igihugu cabo. Ariko urumva ko ivyo ari bihendwa abana, ivyo ni ibintu vyo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yavyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo, ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu vy'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atariwe, ariko vyavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ivyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico arico, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi. Intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako
iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ivyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, atabantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere, ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amunguranka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenere, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bene Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa. Abo ntaco bazobamarira. Abogiye ico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda. Indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose, aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi, Ndayishimiye, begere inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame. Babubahe, babumvire, kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afrika. Aho kwirata n'ukwiyemera, bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, Umurusiya ntaco azobamarira, Umushinwa ntaco azobamarira. Ariko narababwiye, mwibuke kuva mu ntango y'intambara, narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir,
bariya uriya muri Somalia mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa, nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo baperezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa, ahantu hose ari urusoro barucecekesha, ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato? Aba perezida ba Samiyani urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba ba perezida Bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje uno munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afurika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu kamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwanira ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidere, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse kubiriko birabera Igoma impinduka zidasanzwe
kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mu kahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro utekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara bariya bamukwega akababwira ati aha twari twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu s'abakongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twari twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni vyiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bovyura agatima mpembero, amaso yabagakanura, bakabona ko kwiba, gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko bakwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batogwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari nyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu, izo mboneza zigiye guhagarara mu ruhango rwa Afrika, bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, pasiporo imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu vya Afrika. Murakoze cyane. Niyumvira yuko muri ivyo biganiro birigoma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu ca Kongo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera kamo Tshisekedi Ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano. Izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo viziyo yacu, nivyo vyifuzo vyacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze, ndabifurije
weekend mwese nziza, abadukurikira mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi bari hirya no hino izi ntererano zacu. Murakoze.